ki pa me pu ginza and pu hezang pu haulun government pressure ipi na thei sunu chu mi pi ho mi pi voice ngai le people's movement hi ama sa in pu pauza khu men campaign ana bolen tuin alo thing lo to bangin anga ana lo to bangin amang tha en abanen ke so general headquarter en hen bol ki nen to ai chana phai tam wang jo ki henai hin ipga he ji chu mi pi zo sin jong mi pi voice anga ye mi pi voice anga ye ti chu lam kai ho hin mi zo sin apom khat chu hin hele pga ama hon hen bolu pu pauza khu min hen pat pen hen la ke so general headquarter den a bol pen hui jong le ipga a thun na dimun hlung theilo hin de na ti am Ipisi mong chu puntin azi chu apat na pinay head diu chu ho issue a very complex hin. UT da lan zong gamdang mimasa katin kasay bungan jo langa kasay ho statehood ndal ho situation da gibang lo hin na ay ho issue very complex. It involved layers of complexity hin hizya hi tamkad hi cho hi nam level a tu khat say ding ting lawang hin issues of complexities, layers of complexities o bang tam chat be he head gil ze mangai tin ka gel ze na mi pi discourage ka bol na bang he pun mi pi movement na say zingun khat ve ke so te consultative meeting leaders achun ka say nan ai hon tunia hi pi ha you teacher na UT di mane bol in UT mi pi ho lam le na ngi khop wa ha pe nai pen wa na lunga chim se na happen I pen man ma government in AP leading wa igel ju ko a very big misconception he tin ka gelin na government in policy and in government it's not just for the Kuki community na it's for the whole community, it's for the whole of India. And India sung se it has to protect each image internationally is ya chu hadveya ga agel sai the hizipun e wana misu ho he the Kanan people's movement say how he people's movement should be based on consciousness. Mipi hon have team ding pa people's movement must have been ka they say na chima sanga chu e hon to ai gelo people's movement general notion ai gelo chi pi hamitila mizo si ke mo zo zeng ding na thum dan chi pin jing ding dharna ball this strike ball they are all a necessity. Statehood yan lang UT zong le demand khat nei hi na chu ngai so ke na chu a hin la social experience tam pita akin lo wangin kum phabe pi hi ki hin hat sung hin I think e ho mi pi ho hin most of us lack awareness na chata le basic civility yong ki homzi a protest ki bol lam kai tu se ngai lo acham ma de ma go ade de bol go zing dan chukati his ya chu uniformity thei ji talo a chai na le apat na hoi taung ki panding khat jong chu ni la lang le chawai di lama ki chai ji ta chu his ya chu I think mi pi hon jong am khat ki tha gel de ngai na ipi mong ham ta din mu no hi kana mo subo hi pi mong ham ti hoi tha gel de na to government se to kinazing dana ki gelo lewang chun I think it will be a failure na government ko ma dimani bolwa iki phinjing ding se gelo lewang chun I think we're getting nowhere na ka say he we are waiting for a miracle but then on the process we fail to realize that we are not working for that miracle to happen. Now we need to work for that miracle to happen. There's ya chu nam sunga hi pi samham ti ho hi ikisu to masat deu village level ke po hilai level ke po education ke po economy ke po it's also see all along phat thei ting la hin naturally a hard sa na hard sa ne hi deu government pressure pi so sa ne hi deu cho masa meeting a chon highlight chom zakhat ka bolin to a emi ho hin to ilung punu people's movement hi ni thum cha jong sustainable zo lo diu ka ti chu na zi pihamitile anyau pina say dinga hospital cha jong ke nei lo cho anyau pina say dinga highway kiting lo ilai ko mu wa hunglung thei ding highway jong ke nei lo cho na hakat tabong gari ban lang le om dan chu hakat tabong pradesh ki bon gari ban le ne la cha ta ba jong ining hin zo lo di na ipui pau jong kumthum gal na sar ho jong a hi su na ne la cha ke chai gam pha ra hin as ya cho basic necessities of life ne la cha tam thaina ipi ho zo si hi
an la sai hen lang hele chun che a chu movement jo chamlo a hat sai thing is yet chun let us reset our focus, reset our priorities to pet na hin alangkhana negotiation with the government under the leadership of SO chu umintin ahin la hi chu sunga chun mi pi honjong na society ipilamai sim phatheum e ma che ki gela education langa ka mo pu the ham economy langa ka mo pu the ham te ka na health and medical langa ka mo pu the ham u he jang bang chun NGO through agam sungai pp ka bol the ham tia in bol jing ya he banga education lam hen lang ipilam he jong e bol jing phat no le acham loin ki hatante ai lo la chamlo in people's movement kitimong hi jong le la chamlo in government in che ho nam wang hi atu seu kala lo le ka bui ding hi i khat hi amon jong lung put nei thei tawin te che pha le chuna chamlo a to ing i dei chat pe no political will kiti pa he government in jong hin nei thei tin constitution jong hin mang cha win tin so tan de na amo he ki pi lo la bui tai ti kha chung leng do tan de ka ti hi pe kinep na hi na say question pina wang chu why ipisa things so zilo ham ni tula layers of complexity na milhamin mipin casing no ka het thim tam ta om na lain ze achu thu hi khol gil be diu I het gil be go diu ipimong ham mi boi now hi society achi sa society num jing chlai ho tabong society num chula amo society ho tabong chu tabanga ki vai ho muwa ipi chu an boi now ya ipi aku na chung ki khel ham ti ho jong hi itha khol gil diu ivet diu isim diu I het diu it so zo si chu mi pin common knowledge ha hin nei phat na le wang chun I buin ho zo siu hi to ai din mun ho kun en kile do thein ti ti hi ta ta san khat he ti kan se hi kipa ame pu holun pu hezang ai ho hi UT khat ga simpi ninga chu ifit ma we ni din munu to government en zong ap nom lo hin tin an zo anan sei bangowa tu in green signal ki pele naga factor meite factor adang I cho pressure dizzy a zong chu policy employee ti aji tam na lungla na lungvet na zong chu a sei zong si mai te na ya lang khanen ai wanga hi chi meite hole naga factor hi it zong le be lo de social activist khat hi na en chiting intellectual khat hi na en nangin I masanga ho political future hi iti hu min de ti mudan na ne zo ujang hodun na dot chon hin kai mat leng people's movement episode chu bảo giờ không hiểu quay ra kia rồi anh bật bài bây giờ chú ai bằng số lo ham tì hi anh cho society layers of complexity ai na ban na chú til hi cái tuần đinh đòn khát không chứ ai họ chú custom này thế hi bên sang bắt xây đình à chú mi nào ba chuẩn mi u ba cái job cũng thay lâu khát chứ society hi thiên phát thầy vụ na dòng chú hiện tin upa chọc khala thiên khát bol đi ti khu alo thiên lâu na khát gì chứ chỉ tao bằng cái bằng chuẩn channel pa hi ho khil ting le ipi ki bo jong le alo tin thei lo khát gì chứ chỉ pa hi mẹ to thế ngay coi hi le na mi dâu si chuẩn năm mi pun na vin apan na dâu si chuẩn amadan dan nên aman thil bol hanang hi le hoi lai ji pi ji hoi lai sut de du achi na ding dol khat mi chi pa a chu thil hi achi tu thei ting le to ai se people's movement nang hi piong le chi chu hong chi tu ni le a ha ding ma chang po achi a chu ke do tu dul del pa hi ithip to ka fa chu hi yong le koi chu iza din ke na ki lo de du yong le thei po de khu min kha khang ngai poi ti kha jong me achi a chu ken ka sei wang chu existing institution chu I respect thầy lâu lại xe và chú đi biểu lệ ý lộ trên lộ điều hết thì chú cần sẽ và đây độ độ chung cái sai진 sang bắt na sẽ dengan chú và nói thiểu số họ hi về liệu hết hoi lại muốn hiện năng hoi lại country hiện năng hoi lại society hiện năng hoi lại tribe sẽ dòng lệ minimal family sẽ dòng lệ isu mình lâu điều chú changa ding thei te hi mina be chu changa ding thei te
chu min ki ngai na nei thia min abel thei chu tu nya hi government in e ho demand o ap diu kha chu khat hi tale e ho hi leng pa na sei dinga chu ichang wai dim thei na number 1 an zo na sei tan movement o chu ni thum jong ding zo ding na mati banga chu let's look at the economy ke velote abanin health care facilities ke velote education sector ke velote na cái muntina kal som ka hin manipula chu ke sat khom thailo ma chu gam danga chu ichi khom ting la ke la khom min ya NGO level a chu meeting ke nei khom mai thai pangin naga pangin chuta ting le sami sa pangin za dang dang pangin amon sei hi bizo sin ei pa cha naw hi ku ki ho hi every feel hin pha zo ni poverty chu be it education tu chunga SI exam central la SI exam result ho bang chu 60 plus so na plus tham khat Indonesia result ki declare lo chu 30 lang ki cho cho to jong ki go le mi som ko lang chun SI ji do chu chi hi mai lai ho jong ki ho lim na even na ga ho jong ka loi hon ki ho naga group ho ahung ki posin ku ki ho vetau education na level hi chana pawin pa zo zo hi to po mi zo sen se chu every department na ga lut ni Kuki-Zo Society chu official lo poi ti chu academic a jong chu patin lung se na chu ki ha bol wa oi lai mun zo sa chu position khat itu so ke chu and let's look at the sports football la ang velte Nagaland hon state na nei ba i ho sa nga khu football pe do lo chu ai ho chu ISL ang kichi mai ling anong kichi bibin national team ma jong ipon chu na ibo lam ba hi nang hoi pha jo chi ni poverty chu ai bang a sei khat chu a hin ku ki ho fil jo sia hi son lal dinom lo bang win politics sa bang koi mana phapo ge ti chu I think this has to be taken very seriously politics we are far behind our neighbors politics hi ifan lo ji ba hi every fila chu position ai lo le post tu jong le hen politics if strong lo ji ba hi mi noisi mi chut pha na ki hi chu tunin i society hi pata study ka bola le a boy pen hi pem tile we don't have such strong leader koi ham tu na hi Kuki-Zo Society leader he say the do na gon they have muiwa na manipula dinga chu muiwa neu chu muiwa strong ja hu ama strong ja hu ama hu ima hi do min ja na nei ta abo chu to ai ho nama hi koi ham ama hi kalam kai pau ta ikile sa pi du min agin koi kang pok pi langa ichi le leader khatum tu chan pul langa ichi le leader ni le thum ke even kang pok pyang sai kul langa khatum ke ting no pel langa chom hi ke koi ham mi ke ngai na diu hichi leaders a strong and charismatic leaders hi tu na chi society hin inei lo lai se ba chu i hin zo na diu bang chu ha inte chia chu tunin ka sei jing ke khat chu Israel mi te iji ma pan hung po do ba chu atu ho hu tu chunga i thil to he bo na te ka thei tam ta hum chu mei bol hen lang ipia ga lai din pi nau hen lang go la dai hen lang tui le na hen lang gil khi na hen lang yo la pathin na to tam ta reference bi them chu ai ba nga te te ka pi dinga chu Israel ten mosi anei pang banga hu ho hin hi chi mosi chu nei lo chu chi hi weakness pinu chu
tu này inam vin các tạ sản khát vang chú at one point of time ai ho think anapa lại chú mi zo sin ki ngai na nei mi zo sin hichimina chu si pe du mi zo sin hichi nam mi te chu za na nei ta na bol tu na hi noi lang pe phau chu en ka ta san wang cho pathinin a time will come when God bless us with very strong charismatic leaders ti ting le chun ina mo hi allo the lo hung ki tho do ding ka ta san chu tu nin so piu pai te lang hon chom ble sei jong le iki khan thing na di poi pai te gui te to chalang gui te hoi lai ti ki khan dam ka sama lang ang sing to chalang ti hang sing ti khan dam na mala pudai te ho to chalang chang san hoi ti ki khan do zowa tung dim ho to chalang tung dim hoi ti ki khan do achita bang banga chu lang khana chu ke ho hin ka sa ting hu a chai nai sai lo te a so ngai chu achu ti le hoi lai chu ki khan na di na achu tu na he mizo han lang chin han lang chalanga kuki kitti jong le hi chi nam mi te hi apui khom thading leaders khat pathenin bless able ni new le nam neo hi powe chi ting le chun tu nia e hi chi Kuki-Zo ka pan thei lo de hi chi identity chu ke a hi poitia sei ho si yong hi e ho ko ma hung tau din chu tu nia min refugee illegal immigrant gam nei lo ta e ho si yong hi pathen hi chi tabang leader sai pi new le e ke ho jong no ho ka hi be tu nia chan di langa hon bel thei hi lo ji wa ti chu ka hi ti thu ya hi ta bang leaders in nei ne wa hung pa do da ji chu te son sim sim thing pa pha no men tin zo thing pa pha no zo ko me ti chu e hwa hung pa ni le so zo si jong ko e ki ho jong chi chu ka hi ti chu an sai nau hum ding he a chi dinga chu thu pi pen bang chu ke bang chun mi pin ta bang leader chu pathen ei pi na dinga bang chu acha i tau di wa ngai God will bless us with that leaders ti chu e bang chun ka ngan le nei do to chun hung ke to hinam ka he pon hin silang pa chu ka po na to hi ja chu kan sei tha ki pam thu to ve pu he jang pu gin za a chai question a chai na dingen ka pu he jang ka do banga chu naga le mi te factor chu be lo din it is ong le ai cha chu nangin ept vision na vision a ept na mu am government and policy in sim ding dan e ho ut ap a sim pi the na di wa chu et mu dan na ne am et vision na ne Manipur songa hi community ya sabonga majorly thum hin meite nagale kuki hin. It's as a government in solution ipi dingule upon tekaya ti stakeholders hi anvet tup masat ngai hin chia chu to Kuki-Zo ten ut thumu hi ipi ding tingule kaya dana chu a bon a solution hi thata khadwai thai pi khom den ka ging cha naga te ong solution a pi dingu mi ti te ong solution a pi dingu huti lo le khat chau solution ki pi ti chu manipura hin theiding ka ging chapon hi chi ya chu e ho ai pi tha kom wa chu naga te ong hi solution amu ni un ka ging cha manipura naga te hi chi ya chu langkhal lama ga ngai to le akin thei pe na naga solution hongom le e ho de hongom ding chia side by side a chi hi ya chu naga solution jong hi mo ignore ding hi pon e amo problem jong hi ivat jingwa itile amo jong fast track a hung theya solution mo thei do ma ji chu naga solution ongom thei ni le Kuki-Zo a jong hi solution ongom ding e chi ja chu e ho bo mo ding ai ki gelo le e ho bo solution ki pina gelo le gel khel ding e chi ja chu community thumo mo government an vet a ilung kim na dit chu hi ahin gelwa ain su tu phat le solution pandi ti ke moda na hin si phale izo pu he zang nan se leader khat apoimo ti pa cha neo khat
kain belap nomen ai ho na ho ta bangin mui vai nei povel single charismatic leader nei povel ho le zingen ai wanga heading chu organization ham ai le company ho til ito phal hin teamwork he poimo pen hin it is a team individual tam piung ki chi na thepna yun la khom wa yung pan kom te teamwork hin teamwork te patata in ti pi ting le ki lo ring de ti chu individual khanga hi tapon tu hi pan khom chi area chumchuma mun chumchuma leader chumchuma yung pan khoma isu bu yung it na thepna ho in se khoma resources ho iman khom teamwork ti pa so ngin teamwork hi phal phal lo hen na ini dung he ti chu kan belap thei he no ki bye thank you Puginza mabana hi nammi pi te hi ipiti pui hoiding ipi plan na nei pi am nang KZC umbrella CSO umbrella la lin pen na lam kai khat hi na a chu nami pi te mabana hi ipiti pui hoiding ne ti am hin option tamini purin mele infala nung kinung le chu option hi tapon hi ja chu hi option ki pe thelo ja chu ha asajang le pan to te ding UT hi le separate administration hi mu te ding ti hi kalwal hi lampidang hepon hi ja chu kum toy kum thum lengoi tan me thada patahin kum thum lengdi chlet jong hi survival le kum tam ta jong hi tai survive to do he infal chi lawa jong hi hin the survive the asia hin lung ha da ne di ka gelpon solution hi ka se izo ka se bang chun bo ai pi lo di ji chun government hin community thum ho hi an vata sahoman hom ding din chi phat chi patient ta ingao angayen iti koma chu government chu pressure pi huna pi ding government thungai honjong ding government thungai lo honjong ding ita chu mi pi kimo no wa jong chu thile thelo in lam kai ho ini pi ge ham ti jong chu mi pin jong igelo angain mi pi amo kino ji a chu thilgamo bol he hu the jong a hi pon lam ka strategy nei ta thilan gel wa ole tun bol tau te ati phale I bol wa khongayo te ati phale khongayo wa ta chu iki thuman dial de lo le it is lo len na hong hi ding hin strategy tam ta hi omen wa hi ima banu isa sai wa nga lung ha na di lo UT ithei pon te ekiti pi e tan tu hin ja chun na sata tu masanga ho sanga chu ha pan jo semwa government pressure pi wa ti palle alien thei pe na lobby bol wa wetsana mun chom north state songa jang chief minister ho zo si ho jang ki mu bia mi poimo ta ho ki mu bia I chung chang thu sei thei ding mi poimo MLA MP CM ho ki mu bia chi palle izo pu azang nan sei zap international level tana jong hi thu hi amplify bol ke lo le hi thelo hi je chen sia lampi zo si hi veta heute chu papen de ham ai lo le lampi hian zo si chu I bol wa I resource ho I pool khom wa ti na thap noi pool khom wa UT lo ngal chu lampi poi ti chu din cha heu angai ti chu ka sei no men lang ai chu manipur mele no ya nung lut ki dis kem ko nom pon no lo head sign it is ya chu no return no retreat no surrender ti tabang alien mun chu hi ta azio chu kinung le thelo hi chu lampi holding o ikita sot dingo
ấy là ấy cái cái thả lâu đi ngô cái số niệm lâu đi ngô tí chụp cái đấy cái bài Tăng sai ngay cho khát cả sai cái nào sale kyang no me u ginza na sai banga chu manipula chu the main three stakeholder chu nộp na chu thil chu solution chu hum ding hin ahi banga isu mil lo du chu chilaya hi ground nga hi so of power chu hum te ding government in kuki ho se solution jong a bol thei lo mai thei naga solution jong mai tei solution jong kuki solution jong chu an bol ding ale chilaya a lo thei lo chu so of strength so of power chu hum te ding achi dinga chu ki gut ngai ka sai tunin kangpok pi jong tua hi amon a claimo tingno pel jong a claimo chu achu ti le min hi cho si jong chu a claim the ya hele how do we stand strong so that we show our power and strength chong chu ki gut na ngai ka sai na adi chu ultimately might is right ti khat chu tu cha na yong hi applicable hi chi might is right ti dinga chu ipt ki gut wang chi pa chu very important hi achi ya chu ka sei chu chu i hat po ngai hat po ngai i hat ni le min ai de zo pon min ai ki chip na pon sang chun min ki ngai na nei nei rồi chi dinga chu ipt ki gut do ani na chu anzo en pukinjan tu khanga hi changwal a chu individual khat je a chu lo now poi teamwork hetin I do agree that one I hin isu min lo du chu let's look back the history ipi history yong le revolution hi hen ipi movement hi yong le leaders khat no ya chu hung chi page teamwork is very important ahin hi teamwork build do thei ding lam kai chu angai ka ti na hena teamwork chu important poi ka ti pon hi teamwork strong teamwork ahum do thei na dinga chu we need a strong and charismatic leader ka ti na ama se a chu thil hi le hi thei ding ka ti na hi poi achia chu tun ka sei tan zuan ka sei tan iki kan na ding ma sam poi paite zo simte man hen lang ko hi nong iki kan na ding ma sam poi a hin hi chi chu cementing force pa chu hi charismatic leaders and leaders who is being accepted by every tribes of our communities chi chu ngai he tia chu ka sei he solution bang ding hin a hin a chai na le so power bang chu te ding hi chi dinga chu I thing noi mi ho ke go ngai mi pi ho ke go ngai ti chu ka sei don thank you Tang cha pu hau luôn ye khat comment ka bol no me okay strategy a ginza na do le zo we hazang sei chu ginza chen you ti chmu te ngai tin na ke zong kan no men you ti chmu te ngai hin mu te ding hin amu te ding a chalam pi chi gon di hin but chu one dimensional approach ka sai hichibo chu Halloween it has to be multi-dimensional you ti dal sungu chu phat du ding hin ni kho tampi lu ding hin kumnel ha lu ding hin hichi sunga chu society chu iti vet su du ham ti pa jong hi question ni le ka de na tunin neopina said in society sunga social injustice system bita amin trust divide tam bita amin long history of mistrust amin hi chu zo si hi tabanga itabanga breachable diu ham itabanga correctable diu ham ti pa jong hi strategy way forward na zaw te le ka de se ka ti hin azawa he zang in mi pi ho hin ipi ha lungchanga mi pi ho pang lo bo alam kai ho pang tin ka gel di ka sale zeng in to na zong gel the hin di le in a hin la chite ni cho hung ke mat lo le lampi ki chi jang thei di lo ding hin
hezia chu te ni ki mat na dinga chu pi bol ngai ham ti pa jong hi it's a very big question na te ni ki pat na dinga chu lam kai hon how do they get to the sentiments how do they get the sentiments of the people chi jong ngai hin azo in mi pi hon ha san na chung chung sei na win hin la leaders lam kai kha chui ta le we need to be responsive and sensitive of the sentiments of the people na mi pin ipci ta san thailo ham ipci lam kai na chui zui num lo ham ipci to so thailo ham ti pa hi mi pin ha ta gel lam kai hon ha ta gel nga in din mun neu cha jong le ke jong lam kai kha pen ka gel nga in gin jan rong gel nga in u he jang rong activist kha dina gel nga in hibanga lam kai zo sin gel nga in na te ka na chu lam kai tu chani hi wa hi wanga nam sung chu akhan to lo lai hi le chun lam kai hon I think we need to be responsible we need to take responsibility hichike thip mo ke la samji hin di pa hi lam kai hon jong ki gel the ngai ka sign te kana say dinga chu quality education ibidiam thailo ham free and fair examination ibidiam thailo ham free and fair examination on thailo zia exam sunga exam center cha jong ke nei lo neopina net exam bolai chi de jong le Guwahati Shillong ki chi Kohima ki chi Dimapur ki chi na ai lo la government hi bang ki wai cha thai EPT la government school ho jong hoi tai function sa thailo ham na ai lo la government schemes ho jong chi EPC a chu hui ho chu na su mo kui na su mo EPC a chang ho chang thailo wa avai cha ho dinga thil hung chu avai cha ho chang thailo wa midang ho chang ham ti hong hi e ho strategy hi dingai ka sign UT should be our goal undivided goal hinach UT but UT to na thading wa we need to be able to build a stronger transformed community and only when we can do that UT to possible ding and so might is right diu chung di ding to na ga hon mail he wala na ga ho chun chu chan pur bo khoi wa da na seu lam ka district bo wa da na seu chu we chandela jong mu tingno pala jong mu kangbu pia jong ko mu te kha na chu hezia chu society khari hi wa ihung thanei pha na le chun min in ja bol diu ilung tu mu jong i thun diu hin ihung thanei na di wa chi pi bol diu ham ti ho chu igel ma sat diu hi thil thu pi ka sign na let's not just ramble UT isei wa nga chu asunga chu athikon hi le pia pang dem na athikon khat bong chal ki tha pia thau ta ki tha pi le anya ai pia pang dem dan chu ka ti na hezia chu UT chu idel diu hi ahin la UT idel jing lai wa hi inam sungu hi I hat sa diu idam sa diu ngai mi pi honi ta san lo le ki ta san sa diu ngai lam kai hon na hichipa hi it should be our focus we should set our priority on that hichipa hi mi pin jong lam kai jong ilungoi tha gi el diu ka dei sa je kan sei hi tu lai thu ka sei be se ta hin platform su pulun sei chu thank you ku Zhang Haolun Pugin Kain Zhang belap final moment. comment your final comment Tua pu Zhang Haolun sei chu an sei le ka gel do khat omen ka hai mil na tu chung nam pi conclave fa jong sa ki sei min interim government ari ti UT long demand is ya chu long term demand is ya chu ti mo masanga chu e ho sunga itiki vai coding ti khat chu a ki sei in interim government elo le hill secretariat ti pa khat additional joint secretary elo le additional DGP khatin hill area district CC2 administration khata governor noya chu ai vai hom chei di hom ti chu demand bowling ti yong ki sein aji chu in fala la ki chi thai talo for example pensioner ho a pension no process ti hata thailo chu in fala ki tia ki buipi thai talo to chi ya chu poimoi tai ho dinga some kind of a hill secretariat or interim government to appoint more at ti chu tu chung conclave in ki sei in it chu ke chin MHA to structural dialogue ki nei pha le pu do ding e ho ding achuma ki vai pu na SA ta ki muna yong la semi SA ti de ham SA mu masangwa isungwa government lang hitale buina chumo ideal thina dingwa chu phai ki ti thei talwa ya chu ki vai hop na khat chu
bolding thum ding ti chu concrete ka se ti chu ka hin bela be khát theo counter cái bọn nó bằng chế bổn tin na nang in tuan an sei lang pi ozong si zong de pha ka sai I in la it is more of technical clinical aspect hi bu ke sei chu more based on moral aspect na consigns job we na ik sei hun chu aki bang ta kilo wang ki hi ka ti thu he nang jan technical aspect na sei hin kin mi pilungel na moral aspect e ho sunga che trust building iti bol de hon nang in administration na sei hin kin trust building process ka sei he ka ga ti thu e clarify chom saka bol nang counter na ya kan add on about Where's a final comment? I think the Gauti conclave is going to be a landmark in our history. Nah? If it is, I mean, put into letter and spirit. Aboy na hi, jo ting li kêu liêm nau hi, kêu liêm nau ai cái chạy sa du ham ti ba bo chu ki cha nom hin cha chu KZC. I think the ball lies in the KZC now. Now KZC have to be bold enough to lead in the front and also take decision at the right time. Kat chu angai jen na. Adi chu society we hanging hi chu. To KZC, I wish them to be very strong and also, I mean, proactive towards people's, people's aspiration. Ito chun interim government ihan lang anjo pujang holu na say iho society sim to ding be it economy, be it education, be it the spirituality. So dong he lo te lo he ichi to wa hele na iti yong le fragmented disorganized society chu sana ki pi jong le kan lo we asia chu hi cho dong chu vet lo kho e hi chu ken dong I am trying to echo his point at the same time anjo interim government at yong so I think that's one strategy here government pressure pi na yong na anjo isay taban pressure ti tiong le ho limited knowledge chu isay bang wa chu office khading kizo ding may issue ko le lu ding si chu hi pressure ti pa it could be in many other forms so isay taban international community on the lobby ball wala ma pressure ay ball pi tiong na national jo isay tan CM izat ong ki mu pi tiam so ong chu pressure ball pi ti so ong chu very important nin it so chang chu achi khom angai na ba na chu to achai na kin ka say no wang chu ilo sin na di wa hi solution na ipon diu hi solution na pon thei lawa yong le problem si min pong hin ka tinom a solution na pon na dinga chu tua ikoyo leader so hi ita san diu ani na chu ito sot diu hi hi chu i bol thei tiong le min jong e za diu hi tunin aum chang institution o legitimate mandate nei ho hi noi sitan bol le min dang e za di lo du ya jo ka sei tan ko pa chu mi thei le mi mo le ka za thi ma le min ke e za bo chu ko pa za lo ta ka bol ko man e za di lo he a cha chu om sa institution tu nai e hon thu nei nai pi wa lam kai dai ko he cha chang hi pa tan to so tin to tal na chu jo ka sei i lo to ilung chang pa hi chiten hi a chi khom angai a chu ti lo le ni lo tin lo di ti chu chai na ka ga sai do no me ka ki pai Ki pao men na bon cha ben pu hezang hen pu ginza hen pu chang hawlo ne hewen na pat man tam to nei pe wen thu man tam ta nei sei do pe wen thamat break down ga bonum chu a ve ho zo sin chi discussion na ngai zo sin lam kai ho an sei do chu ei ho kinoman ei ho bol hat mana chu government chu policy gang chala hin sim te lo thil achi dan ho chu ase khen chet ho chu waitin an he waitin mo pun ta pu te ti chu ken no the bridge mina chaina vai la na ga sei no min tin thank you so much na bon chaven mangpa mong pa